Oh! Oh! Vas-y, casse-toi de là! Enculé! C'est incroyable! Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba Roni Magazine. Uyu munsi reka mbageze mu gihugu cy'Ubufaransa aho Perezida Emmanuel Macron, icyamamare uherutse na hano mu Rwanda mu minsi ya vuba aha ngaha, ubwo yatembereraga mu majyepfo y'uburasirazuba bw'iki gihugu cye ayoboye, akaba yasakiranye n'umugabo aho yamuteye urushyi rwiza. Uru rushyi amaze kururya, kuri ubu ngubu hakaba hari abagabo babiri bari mu maboko ya polisi. Uyu mugabo ntituramumenya amazina, ariko abenshi mu bagiye batanga ibitekerezo kuri iyi nkuru ya AFP ku rubuga rwabo rwa Twitter bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bavuga bati ibi ngibi hagize ubigerageza mu gihugu cyacu we yahura n'uruva gusenya. Abenshi bagiye batanga ibitekerezo baturuka mu bihugu bitandukanye, aho bamwe bagendaga bavuga bati ese uyu nguyu yapfuye iki na perezida kugira ngo amukubite urushyi, abandi bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko kugeza ubu ngubu tukaba tutarabona inkuru irambuye neza y'ibyabaye hagati y'uyu mugabo na Perezida Emmanuel Macron wa leta y'Ubufaransa. Mukomeze kuba hamwe na Roni Magazine, ndabashimira cyane. Ubu utarakanda subscribe yikande none aha ngaha kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu byiza tugenda tubagezaho. Ciao.